Mau, shout out. Na you who say also who here a Voice of an African Media. I hire your voice, your pride. The Bomodian so be share program na my. Mayada, Macheke, Mayada, Macheke, Mayada. Voice of Pan-African Media. Always a boy Crotch and I'm listening to Voice of Pan-African Media. Your voice, your pride. Me say me gusua me chiachi am obi bia obaso bia share me fasa kwa jawe so na machia Spain for buenas tardes a todo. Samson amico Italy. Buongiorno amori italianos, mi chiaccia obibia. Na mabo modian sembo she program no. Calm down small, got to call the house. Yeah, report draw, and throw NTIP and DC law. Then you're Clinton near the Yako High Court. President Sekola and to seesaw. You and you are. Give me some more. The dead that's a tea pampa and it's raw. The Sahari de Ghana, you win it raw. Defend this was echo for any football. You want to do anything. Me pim step for. Bislaminazo. Take tall. No bin the commentary. You be a bro. Baba, you baba. And your dog. Auntie a rabba. Put on. Miss Abiba. Try hardcore. Right now, Makacha mu say ene ye wodwumadi kase ye ne ye nua ye kofi nyarko ene betwetwe nkomo efa ye Ghana ye krono hye ene katase hya ekoso ewo ye man Ghana mu I have Voice of Pan-African Media. Obi beka say na yale aba obi atwene ho na mo de beka katase hye de project na wodi say no so e ka mamu no ho say eno yanka ho asema na empanfo no omde ye sekan edwa nanka me fasa kwa we so na machia eye Holland fo nyina o mo hwe Miami brother Kofi Nyarko one ne yere sister Dokas me chia mo fa Samson na me chia ye brother Ben onu so tie me free eye Holland Den Hague ma fasa kwa we so na machia eye Germany fo nyina tuturu ne eye Hanover fo wa wo tie me bia me ma akwaba eba dwumadie so eye Voice of Pan-African Media eye mi ankasa minua eye Ohene David wo hear me free eye Frankfurt me chiao Samson na mefa kwa we so na machia eye Zion ba Kofi wo hear me free Italy me chiao me nim say Italy boko de ene ye betwetwen eye Ghana eye katase hye ene krono a ekoso wo man nim obruni beka se corruption yeni abro yete ha de bia meka se eye Ghana Nkosoo se wo ye Ghana ni na se wo te ha na se wo nwene Ghana ho a mimi ni masama men kan kire because empemforce sebi kuntunu ehwan ani chia na eko Voice of Pan-African Media. Tino bomodian so be share program na wunua bi a na wunua bi so nya akwanya na onye de ontie bi na onfa na adwenkyere mra na sakwa we ya nso so no enche ye enkomo no koso ye de enua Kofi Nyarko bebam no ye de telephone number so be dai e betudwa na wa pese wo ye dai ofre na wo kire wadwen bi abetimi ya dai abaso sama kache mu say Voice of Pan-African Media na uti na hasi de uba eye nwom papa ne nsempa ensema chese ehye nkran ensema ema oman ye dai ekoso ensema ema oman eye mpuntuo hana yete eye kwasi ada bia opese utie Ghana ho nsem eye Ghana koso a o se utie Voice of Pan-African Media
ɛyɛ me ankasa me nua me brother ɛyɛ Ivan Boache me hu so aba so Ivan me ma good evening. My good evening ba ɛyɛ Voice of Pan Africa Media. Yen chakra no ye be chase abobo ye dwumadie no so ne ye de bra kofi nya kwan ye da aba ahoma no so na ena ye nimre because ye mre ni swa because ne o se ne etiefo so tin komo mo minim so mo mu tie na o mo ye radio mu tie dodo na be pese o be frɛ no mo kire o mo dwen mi se o he so a ana se wuti abomoden ase o be call Voice of Modern Ghana ana se YouTube na wa like na wa subscribe na wa share my Eye me ankasa menua makati o hwe me free eye Ghana bonwiri me chia brother say bibia boko de bomoden ase obeye de obehwe na watie ye na waka bibi program say bibia bomoden ase obeka bibia kire enuam Ghana for say omuntie ha na aha ne ye ka Ghana sem aha na ope bibia enkoso ye wo Ghana aha na obenya de atie sanso na de papa bi koso wo Ghana aha ya anso ne be sa bode wura kire mo na ma we fi se obebo modern de o message no ye twetwe nkomo koso na no ye bebo modern se ye be kenka message so ama na ye bia homa no so atum na opese ofre so be kire wadwen obetima afre na me amoteme kan ye frɛ me Dr. Jaba me na me di dwuma die ho chia me ye sa frɛ me Ghana Nkosoo ade ye efa Ghana ho bia ebe koso ama Ghana no na me te ha me bo ho de horo sanso na me ma me remfi ye me ankasa me producer DJ Wuli obo dwuma so nkonkora wa ha me dana sepa Yankasa minua Sandra on so hwe me free e Holland me chia no me see en chekra no ye ka na me di ka kai na ye topic no is about corruption ye katase hye ene kro no edi kan no Ghana bini bi a wutie me bia fa hye wadwen mu se ye ka se corruption ana se katase hye ana se kro no oso nse ye man Ghana no ba bia obefa bia no ate si na aya ne titru no de aya na aya rehosem ne se eye ye mpanyimfo a ye de oman ahye omonsa na wo hwe de we a omusi di omonsa left and right bo eye Ghana sikam aya na ya rehosem because ekroni enim se ba bia eye corruption we know obi a otim bia onim ya adwen se ba bia obefa bia corruption oni titru kra sa ye police for so enti se mo ye mpanyimfo na se ye de motu kura no ne ka ye mamuska ne ye tweska bi tu wo se mo fa nya adwuma na mo sesa hye mo botom se mo de mo dwene mo yire ne mo manko aho a oman no nya de bekoso oman no enya de bekoso because eye nansen a eye ohwemu a me pese me producer de eye mfoni bi beto ho na amanfo atemase e wo de me pese me ka no ho because ohwemu eye nansen a eye corruption bi akoso din eye man Ghana mu o cha se a che se ha dwen ene ye pese di nkomo eye dey e fa ho eni ntina ya bomodin ase ye de ebra kofi nya kon eye dey abaso a obitimi ene ya twetwe san nkomo no na wotimi ama ye details bi eye dey e fa sa corruption eye dey akoso enti ye nchekwa na yetwa ye ho aba ye ba ya ye de ebra kofi nya kon e ba homa no so na ya hye ye nkomodie na se muntie nwompa The whole city locked down, frequency shut down. We're listening to DJ Willie. Alright, na na na.
You're listening Wow, ladies to and Voice boys. of Pan-African Media. Voice of Pan-African Media. Your voice, your pride. The whole city locked down. Mama obibia kwaba wa join e dwumadi a yedi so mema wakwaba na bomodin anse obehye program no mepacho na me kan about corruption say wa afa na waba dwumadi a yedi so na me kan I'm talking about corruption e keta se hye ne kro no na mdi kaka obi beka se ade ntine ne yale aba obi adwene ne ho na Ghana si but mpese utie mi a mpese me ka kire wo a wo ye Ghana ne a utie mi a odwene Ghana ho ni titru ye omomwo amano ne a ye wa ha ye abuchiri se wo ha na wanwene Ghana ho a minim asema men kan kire because so say Ghana ye ba akopɛ apart from Ghana oni kuro bia biem anything na ya say yemre ye yale e koso nyina still ya say yemre say no ye be ba betra Voice of Pan-African Media na de koso a enye wo Ghana ye ketase hye de kro no e koso wo man Ghana mu na emmo wo man no ema ordinary Ghanaian ontimi enjoy life no eno na yete a ene yepese ye ka ho asem nti se obi a wo hwem bia se wo hwe eye mfoni na ye de ato eye screen ani obohu eye nansen ya e ketase hye ne kro no bia akoso eyo man Ghana na ebi obi he obeka say na eye former president da so na say ye ni has say ye personal attack. We are going to say it said ye tie pepepe na ya chirechirim anything na say obi obeka say ebi abla ya say o ye MPP ni na o ye NDC ni nti obeka safa ana obeka condemn NDC no me I'm for Ghana nti na me Ghana Nkosoo no me politicians for no kora me dwa wo because I don't have time for them. I feel now coffee obi I feel no way be me MPP me NDC na munyina no be dintro this time we don't have time for them ye person nti na tem ye person ye di obi a o ka no kore obeka say de asem etie say ye bia ye anything na ye semle kora ye de ye bra ye kofi nyako ba ho ane so no enti ye ho adwuma ye producer betwa na to so sesi a ne aka bibi about corruption no yes half 4.5 million bribery scandal na apie nansen ya no me ye sure say o nchechiremu a opese o ye dey o de maye enti ye nsemre kora no egusu a ye keka ahoma na si ani a ye be say ye dey ye de ne baso because they be ameka say ye ka say corruption a eye ade a edi oman ni nya bebre e kire say say sika o say anase ahone ene nneoma bebre o say ye pegu ye nchirima ye daache o mo asabi ye nya omo mawiase omo be take over na me fan say ni ho a o so mo enjoy no seska na o say ye pegu o mo ni nyina no o mo hya say ye dai edi seska no enti ene me pese ye twetwe ye corruption ho nkomo ye ketase hye ne proye ne kankan a ekoso ye man Ghana mu ye nya ye bra kofi wa homa no so edi kan no ye be di kan manakwa ba ye bra kofi ye man good evening about Voice of Pan-African Media so ye pacho bra kofi oti yanka ya metu nka klepa ye pacho ubema o volume no ubema o kasa na akosoro kakra ma ye wadaroma metu nka kle woti nka vi me so metu nka pa edi kan ye be di kan mo akwa ba na me di kan about Voice of Pan-African Media so na me pacho emre nti ye nkomo no ye be no short say ya ye mre no entimi nya dai MBT ye ka se pacho ye ka se
ɛyɛ kofi nyarko a menim sɛ dodoɔ na ɔmo wɔ Facebook sisi a ɔmo tie dodoɔ na anim ba dodoɔ na nso na ɛnyɛ dɛ enim wo yɛnyɛ ne tenten bi a wobɛtumi ada wo ho adi kakra bi na afei yɛnkɔ yɛnsɛm no so na afei Ghanafoɔ m yɛhwɛ sɛ no nti na ɔmayɛ radio ɔmo tie me dey say you come here I think say will be a what na media no so na watie radio ni nyama dey you start your pani Ghana Today online with near Power Peace FM free be 2006 e ko nyina no na me were radio super very active that time na Facebook kunya yi nyina ntino Ghana Today na me program bibiri na me political social programs eno na nchen a ba Facebook so Nkosoo bibiri ni ya me videos especially nearma Nkosoo ya my Ghana nearma pa ko na nim ni ade program na no so and I think say Messiah DJ ndu bia nim say DJ Fagana for programs and I will back on in nearma and you know I think say description kakra made okay ya da se bra panyi say wobetimi aka kura wo so because me dey minim say me dey me mpacho itio me what the Hague Netherlands Hana municipal city just Hana Amsterdam na capital but the Hague na bia far parliament everything what the Hague me what the Hague Netherlands okay Hana bia okay na ya da se minim say atiefo nipa dodo na hu onipa ban ene se de wo di wudwuma atie na yensem rekora no yebra kofi mse o se de wodi kankan nipa bebre ni mo ba Facebook ni titru obeka Ghana sempa because me makase program we Ghana Nkosoo me mfa obi akeke enya dai ema ha obi a Ghana dana koma so o kasafa Ghana ho unse yo videos bebre twagu Facebook na sefo but metima ka say wo ye obi a oda musoronko a ni titru ka o kasafa Ghana ho pa enti ena anwumri me ne umienu yaka yentoma abom a menim sɛ tiefo so yɛ dai etie yɛ ayɛ pɛsɛ yɛ ka bibi ɛfa Ghana ho ayɛ kata asehye ene proye ene kankan me semre kora no ɛyɛ video bi a yedi kan edito ɛyɛ yɛ screen ene no e producer besan akɔ biem na ɛyɛ me fan sɛ America fo ne di kan publish sa video no ba ɛyɛ corruption na ɛkɔ so no because me pɛsɛ yɛ di kan no titiro ansa na ososo oba ba yɛ video bi fa ho ubeye video bi fa ho ekeka nsem bi ne enoma bi yede efa ho na me pese me kasa ba yetententen wan kasa wo ahoma no so no eye video na yede to eye Ghana na sa akro no we no ede ekoso na yes my Ghana mu na between me pacho bra ko fi unya abucha kakra ma me ayi sa ayi ne yede ato so no eye corruption na ekoso eye $4.5 million na ekoso no nti bra kofi mo wano nko odaroma yo me chia for am say man chia wo na so ma chia wo abo aba so fi say me hwe mo setup me wo radio mu ache at least but said there me hwe mo setup ne the way a mo ye mo niam na I think say professionally no me bo ma ba so pa because mo radio mu ache me ko Facebook anya obi a me bi wa me hwe me ye fluency a me go me any ayi ewu ba me hwe mo setup na keep up mamo and diverting free money ma pa mo ye no radio adwuma de mo be ye atem didie me eno de bibiri and amanfo be keka nsem dia be kire ma ne mbu ma bam mo Nkosoo de mo ye ne ye nti mo nye na mo kire ma adwen na emboa na Ghana enkonkan yo sensema o kan about 4.5 a year scandal ya beda se wo hwemu a asem ni nyina no call to America no civic matter enye criminal matter civic ne say se bia waye bibi a ene bibi ebo abira emra ato na emomo wie no na se ye hwehwem na ne ma bia anko ye nti omutimi proceed ni e criminal matter ho na jail term bi beba mu enti no America de eye security and state commission wa America o ma ye o mo de awi na me pese masem be wa because of emergency ni nyina afa se mbeka ya power plant bi a emra na omampani dada eye mahama ewo power no unse na dum so no omo ye se de dum so ne ha ye ne ade ehia bi a power plant eno no ebetumi aboa yen se de ebe ya ye benya eye enyam nkane a eye adwenpa so omampani
any and pound for bedging or my problems I womb. Ye pe kwan ya betumi aboa na emom no se wo ya adwempa na se bibi bone so etira enya de ebo man kanko ekowie e de ka begu o man so enu ntina enchise ya America aye amu chese company bia na stock exchange se bia wo trade wo America stock exchange no wo ye sa ne ma no na se wo ye international contractor enyema bi wo ho a nse se wo ye se bia wo betua sika ma obi na wo di influence say nipa ne say de be ya obenya contract no be ya bi adi omo no hu ni say eye krombo de enti omo ya sa ne say ekobegu oman ne so e ka ne kobegu oman ne so aja say e bi say ti say bi akwadwo ya example me pese me nu mi enu kwa contract o Ghana o na magiska o ho de akoma pani bi say de be ya be influence o fo wo di contract ne kwa o mfa bi nto so a wo di benya o profit ana so de bi beto so Niti opa bra koso. Ejini say na ye. Ni nyina branch ya friend Beku. Asante K Beku. Na currently ono na aban was MPP aban ono na ye MD of Boss. A branch ye o ntasem we na nya politics asem. Do say eti o mampani dada no so. A branch ye nso ane hu wo ma ono ene e befa ne say oyo obi a na dwuma wo ye no o ye financial way. Omo de ne say se bia you better sign contract, international contract. Omo ntabuwa company a obenya contract no sebia ni sika sem how obe invest. So na adwuma wo ye no no, adwuma na wo ye. Wo ye pani wo adwuma nim. Time na o mampani dada mo pa. Na no mu na kwaye say sa power ayi ye ne Turkish company. Na Turkish company no, abrantie na ye omo. Ye mfa ne say said me di kan no financial way wo be hye ho ne ma contract ne said e be ko ni company enu nti company no ono company ni ye baako ema omu tuatua bribe e de ma yen aban mu dada no a na wo ho ni mpanifo said e be ya e benya contract no sa bribe no na ko see the tune of $4.5 million na said e ko ba ye ni nhyehyɛ ya wo ye ni Turkish company na omo na de power plant me be bra kofi mpacho wo be so oboduam kakra say ye koye ya Turkish company me pacho wa wotie me wo Facebook bia me ma wakwa aba eba Voice of Pan Africa Media Ghana Nkosoo dwumadi ye memene da ne kwasia de bia ye de ebrem no bra kofi a owo Den Hague Holland memu na ye ne twetwe nkomo anwumre na me fa sa kwan we so asaka cho se wo pese wutie o modern Ghana your whole life sanso na wo YouTube so a tembia your whole life na wa bomodian no wa subscribe na wa san ayedai I like ayedai amaye na me ka cho se mema wo mfikura se wo de o message beba mekenkan ni nyina ma sanso na ye bibi ahoma no ayedai atum ama wa pese wo frɛ dwumadie no obekire wa adwinkyire bia wo so obetima ayedai aba bra e pacho obetimi atoa wasem so ayedai amaye yo mate na Turkish energy company no omo na be supply a power plant no so at as I build normal pretty electrical plant no wo Ghana no so omo be ye adwuma no na omo pay company bi wo Ghana ono na be ye omo ntem ginafo sa company de enti adwiri mu wo sa de mu sa company na omo pay ye no na ye oni pay ye ne dia no eye opani bi we menka mama asem nwa no kware wo mu se contract no ma sign eye ekwa America quarter de enti omo mubo companies ni din na de asem ne fa ne ho no mbo ni din no ya na omo mpe eye sa na system no e Facebook case no omo de no enti na amobo din no but ye nim e bi so omo sign contract ne de course wo Ghana ye nyina ehu ye sa company no menka enye ye eye omo mpani da nua company ono na ye ntemgyinafo wo Ghana Turkish company ni fa ne so say sign say wono anim mpanifo na eye omo mpani nua nti no omo de fa ne so a o chese ye betimi anya contract no so ati o company betimi anya contract na free Ghana ban ho enti omo de fa ta company ni so tua sika from $3 million to $4.5 million and the ma sa company ya intermediary company omo amudi din no but obi ani we contract no ya sign ye sisi ye nyina ete it we dey atem na court no ntini ye kanisa it omu tua say sika di fan so na sika yi no what sika no e de ma government officials till that time no say sika no sa 4.3 million to 4.5 no sa intermediary company ye wo Ghana no
echiche sika yi di ma officials no before officials no approve sa power plant no you know omo purchase sa bribe ya wotua ye no na influence Ghana government ema no sign a contract sign sa power plant contract ema eyo o my Ghana so na back no de se madi ka kire adwuma akoma na wo ye onu na mefa ne so odi ani mo ne Turkish company no na edi yes ani ema ekukọ so nyina na skatua we no emiri no mentimi nkeka ni nyina na story no ongoing story but skatua we no people bebre wo even parliamentarians kura approve contract no ye tua scam o na workers ye adwuma of Ministry of Power that time no any contractor o ye nyina no ye tua scam o mo any contractors certain bia ye be contract o Ghana ye nkofo a omo na be kwa kohwe ade atum so contractor ye ebeboa na power plant ye kofa bai ebeboa ye nkofo ebe di atum nyina ye tua bribe bi ma o say de be ya omo be ebetumi influence won any saa niema no omo ye ni nyina di tua sika ni nyina no omo tua sika ni true sa intermediary company enti abrante ye ne be kona ni company no na ese hwese ye di company bia ko sign contract any aban so ati ase say what to niema nyina yi omo ne hu say no abrante be kun aye bibi a sebi dream any bibi obaadi enu ti no omo confront no no omo se masa se si ano ye hu say ye company ya wo na wo ye hu hye ye Turkish company akọ any Ghana ban akọ sign contract na ye nhwehwemu no ye hu say third company bi so ka ho entiase nye yie papa na ya say ye nhwehwemu ahunu say wo fa akwati kwan bi na wo bi email na omo twetwe sika bi afam enti no be kire mu so atase bra kofi me pacho say atiefo nyina te wase ya be kono memfa nso on intermediate on na ship in between Ghana ono no ye mfre no intermediate sa se wo hwa ono na djuma wo ye ni na djuma wo ye no oye subsidiary je say na djuma ne say omo ye policy trading banking holding company banking holding company no ye say ti se bia kwadwo wo na wo Germany ha wo pete wo ye contract Ghana so I say wo here e bia banking holding company ti be ko na djuma no ne say obehwe efa wo investment wo financial we nyina no omo na be ya amount so I say okay me ba bra kofi sabe na djuma no sabe ko no company me pese ye ba fom pa na obi a wotie dia obenya asem ne kre be ko na djuma ne se the company no ye financial I to say ye mfa no say wo de me ba fom I say a bank but investment bank but ne de ne say omo ne company akese pese ko sign contract wo e bi a foreign country no omo na boa e fa wo investment wo djuma a wo be kwa akoye no ohun sika tem financial way nyina no onu company ne beboa ama wakoye saade so it's the Turkish company na enya contract no wo Ghana no ekono na ye no finance ye no holding company ono na fan investment ene na manema nyina be ekono ene obi a na chese ne company no edi anim na be ekono ye executive wo da company to ono na ye de share ne nta se bia wo ye chief executive wo na wo be ye but adwuma ni mu no ye wo workers wo ho eto omo na hu say the back on ye no ene o madwuma ne bra ne bobra so ati enti ene omo yes no only Turkish company ni ye adwuma na so ne hu se sikatua bi ne niam bi omo fa akire ye investigation ehun se sika bi akokọ so a ta sika no akame aye se back on any Turkish company na bibia wo company no be ye say holding company ni mu obi bia wo be ye fa finance so mu hu but the tom no na be ko no holding company no nkrofo na hu se no eniema wo ye it say transparency nim so ata say sikatuatua na akoso no amfa even holding no amfa omo system mu omo email address na be ko nyusu email address o yusu ono a personal email address na na odi yes aniema no so enti sikatua any bank who says a company na be ko ni hodi ama omo no Turkish company no so mu tueska bia na omo ye bibi na se eye famra kwan so na illegally a say holding company ni hunu ehu de omo ye but ni nyina omo ahu so ata say
nti na mo omani ba ho se no bibi koso etu nim de omo ye omo ko Ghana ekokogye intermediary company na ye makers former president Mahama Nua no dia no onu an wo ye ntembirafo no no mutua bribe no fa ne so no omo ko Ghana no ekogye omo ye te onfa na djuma wo ye no one omo company omo client na ye djuma nti omo pese omo hu de wo mu fine nti onfa transaction a ewo in between ono any ta company ni ma senka mremu no eso de ma ma niam ma ma ye djuma o ma ye sika o ma twetwa eno no na company na make say o ma mpani dua na ogina ntem e ma contract na power plant ne ba so no wanfa ama omo wanfa ehun yema ni nyina ama omo so ahun enti no edrum pempenso bi no na eso omu raise alarm Southern contract here run free 2015 January sa be 2016 October mu o baby uhema me pacho enkomo no aye de pa na ma memre mu kakra wa ugusu a wutie me bia Voice of an Africa media na wutie no ye bra kofi nyako ene ne twetwen enkomo anwumre yi bra kofi unim ma me pese say ye mre ni nti se asemi a ye gusu a ye kasisi a uhema esi 2015 to 2016 aban dada na otwe mu no even the crown on say aban dey continuous na e can be wom enti be see February 2017 na sat aban for na ba 1 month take over na no na take over no na e ka bi wom a so mutua ma be kun we e ba beji sika bi ase no no dey aban no sign contractor e ka da wa aban ba wontimi nka so ntua ye do be ko court of arbitration ni ma wan hwe ya kai be bo man e be bro enti no wo be to sa aka no e ma ni tua bi 20 e ma ekosi 2017 so ata se ka no e be si 2017 omu tua ani bi e be si 2017 bra kofi unim we a ye kan nyina no ye Ghana ye sika enwunu ko ho asem na ye kan yo because obi a wutie mi bia se sa 4.5 million dollars ya ye mpem for omotimi di nyansa kwan achedi se sika no region bia no me sure say ebetime si hospital polyclinic ba ku bia was our region so enti nyes ka keto na ye ka ho asem no enti na de bia me ka say emre we ye emre a I say yale ni enti no bebre ye nhye dan ye emfa ye ni ye enko ho na unim bra kofi nyame ni nukuri ni Ghana ye man Ghana na ankasa na ewo ho no se wo hwema obi aye corruption no wo hwema wa cheska di 2015 2016 wo de me fan say enko wi 2017 abandada na o twemu no me fan se ne mre so fine ono de senka Ghana fo ne na wi okọ na aban a waba so yi hu bibi sei me how pa ha me ne say we are ye keka we nyina no at the end of the day Ghana fo ye nte ho asem papa bia ye ba ku ye mpanyimfo a o chase ka mo di yo ye parliamentarians o ye hwan yo edi ne kura ye mfa mbegudwa ena mpo bese Ghana ni ehun say sa panyin we ye de ne koto waskase no di ye ombe ne kataso mu aso because ye wo Ghana ena parliamentarians eje double pay up to now yanka ho asem so intimitam bia na me worried ye say na ye hire ho say ye te special prosecutor ye wo attorney general ye wo we so at the end of the day skom be die bia no Ghana nko na ye kura obi diska intimi nya no hwe ofa ne ho di so enti bra kofi yemre ne ye kase ye kirikire mu a ni nyina be kwa kosi say me ba me ntwa no won say case we no ko America court na fei na America court de aba beto edwa on de beto dwan say last week no ko America court eti jury no na de abeto dwan ti so omo de tudwa say ya sa be kun we no say o trade wo the company ni trade wo American Stock Exchange enti no sanction na say omo de manon omo de be ma na be kun no kra no say wo kan ye court we na emre ani company no a wo ye adwuma ma wo holding company ni hu say wa yes a be kono resign free company ni or resign free company ni but say na asem we akọ kodum pempenso a court na ruling ni say no afei na ye ni company no wo mu no nso ebetumi asiu be kono say wo ye say ya bre company no intino e kwan say na ye de be fa so but say ka say be kono wa resign afri na oye MD e woto wa resign na wo kan bibi say ska no on ska we no ya na nkrofo bebre ka say ebi a company bi na atua bribe na enti aban amoka ya na Ghana fo bi ka say yesri
Now company to 4.5 million bribe the man Nkosoo chedia. Who feel so normal sign contractor? A cabin at the bedroom mine actually. And the company no me for the Christmas. And no matter 4.5 million the abro. Say Mumfani. Dabi. Want to watch a man now can know ya drink. But Ghana your problem back minia. Say your problem back say. And penny for and your penny force as politicians. Yeah, your Maya Sabi, or Maya what John Twine. Or Maya will be a dibonia SM running in the past menu me nuti kromai. Because dibonia will be a new baby Genoma mammy. You want him from penny four, a more yeska and in some may batu, one summer who can show. You want him from penny four, so from penny four yeska. Last not finance minister, Casa. Oh no, can say Ghana, your system no to fight corruption a day. If it's a wood try so do be back court no, none penny for be to sign. That is our problem. If you discuss a some way, Sankai America, and Abrantia Belcon, or so I resign. Now, so accepting it. But, and Kaya, you the special prosecutor, Krana, and you say Attorney General's office. As well as same way. Parliamentarian and no more power, more that time. On one year, Juma power ministry. A year ministers in me, power ministers, and a war. Any a woman, and Kasa same way, you be so question, including. President Mahamadie, met Makason and our power. Meet me in Castle County. If it's a contract normal cost, I know Timubi. And now, or your president, a energy that time, and your power minister, any deputy, okay, you know, Omo, and a womb. And you know, and a back on so recently, Ghana, it has some way crowd, Rebecca on about out a bit deny. But I know the Casa been working. Bravo, Pacho, so Budium Kakra, your brother Bako, your friend Thomas in Sia, or semi Musa say, a yo Uncomodimo, Udi, Upeso Chese, a Ghana, a parliamentarians in our way, Sebi, or way corrupt an answer day. Oh, that be meet me in Kansas, Sabi Parliament, the wall, but as some way nearby, almost 18 clear, US court, no. Sika ye tuama parliamentarians won't approve contract. No, they stated it. It's in the court. Sabi your parliament and Yama baby so behind the scenes and go for council to me. So on the meeting sisu di asa omu ye corrupt. Say parliament ye corrupt. Omu ye Nancy on me afro barum tani omu kan parliament corruption in the but omu a human institution. But some me kofi me transfer me corrupt be. Me kasa na say mako too far but every no unim se me no na media majuma all the time mpe some me try allegation me the fact because who share fact say what we no a they paid money to parliament before the contract was approved. Isn't that by it no ne ya nyame meka it mean ya no ono afa kwa dwindwim na won hwe say the ekoi say contract we no who try say to scam parliamentarians and say the approve dia any ono the ball is in his court. Was oh, said Yaku, Enyami, Enyami. So, and the crime, yeah, Thomas, Uti, Mammy Fasakwan, Jawi, Tsunami Country, Ubipia, or her, and I say Uti, your brother, Kofinyakon, or also Odini Jumedi, or Holland, a year or Hemacrum, Den Hague, and a Yano, a Homaiswa, and Necosiada, and a train comoy. And Tibomodian said, overshare program, not Unibiswide, and Yabiati. Some catcher must say, a gun and tinny teha. We are ye near Bra, Canada, in the Obito, because Nkosoo moon, Serbia, Yalia Bana, Mudi Omunona, see. Say Yalia Bakrana, Yalian interest, Yalina Chema, Ghana, no, and now Subium, still out your Ghanani. And T say, you may be Nkosoo, Nasa, and Kuya, or see ye kaboom, near the Timmy drinking home. Now you who acquire a day and pay for no, you do on better too, and then some more see a catch on because yes, a hard drink. On corruption and I'm Ghana, you crew, Ababidru Sabli. So here Ghana is here, Yari cry, Abba is here, bra. Ska a bussian quan and I'm near boo. Now, Sicilian so, a mine I try and when she will be so much, Yali, a cobebia. The was Seska women now, not a month for be a individual has been a timidity bottom, now or minor, ordinary person, unto me, for do a Giannicro bedi a day, a hard drink, this modern word. So, a tea, Bracofi. Yes, Sam Recrano, minim say, what can send be only a can send be a fasa corruption and cost you $4.5 million scan ya akosi. And the Metima can say, to me, dear, Metiha na Metis and Sembisia, and I'm a raho. And
minim say osusu no odwene Ghana ho nti se wotete sansem bi say abrakofi ya na say na odwene say Ghana nti ye wakwanya say betima to corruption asepa because unim at the end of the day no we no Nkosoo baabi ya o unse na Akufo-Addo eba power no e no osanka say no corruption pese mi tu ase nti no sakofa Matiamidu ye dai e den ba Matiamidu so Ghana ni bia hu say o mo number because oba ye no onye hwe akokọ kora wontimi nchi bi so nti e ha dwen se minu mionu ye ti abrochire ha na se yenya akwanya bi se na se yanka bibia ma yempemfo no enti ana ye kora no aborompo na ye da yedi eni ti na na ye da atwe ba ahoma no so nti e ha dwen ti se o hu se Ghana corruption bi ko so amina e de na obetima ka fa ho so na me ba point ne so say won say your country no the ama corruption fight na difficult obi be can known fact bitter truth and say hwekwajo hwe say wo de uni unua bi kura nya asem e wo ahanoma ana obi kura fa kwati kwa bi di wa twa udrima ta brotre ha ye du ko gina court ama me ni obi ani wo penfo ntimi aha kura ye mbe obi dabi penfo ntimi frɛ wow uni abia ye obi bi uni me ba down na makowe umreni uni abia ye obi bi no penfo ntimi frɛ oh asem we de ye nka ne fi asem asem we wadi boni bi e senka ye police asem no wodi ehwe ye Ghana fo ye mu ko bi ye obi bi na so de ni ko police station ko mu anoma Ghana fo na betani against you the unu anya asem ye skasem ade na o me entra ho nka no boko na de na ko police station the corruption start mu. That is a problem, our main problem, and our politicians are taking advantage of it. It is the politicians never power. She will be a dream. Nanka and yes, I net here. She met me a can pay actually say, by me, Attorney General. Yamian and I don't know we need you as was his son. She is part of the problem. I will say this, I will not mince words. She is part of the problem. Men I make a pain. Yes. Because the man na don't know one problem who's a president want to mean bibia want to mean finance from some court akoye so but yana politics no eye nsem bebre say party no ne one nsem bebre wo ho a ye ka se me kan wo ha mre be ye eno ne part of our problem eno tina sebe ebinom di bone a na omo nenam no mo betches no mo de nenam me ka kiro abanda da no mo enema ebia and even a bank and President Akufo-Addo no papa ne de onye koroba some of his people and your papa I'm telling you this omo no e sign the omo yenti no te omo nuanu bia omo krofo ni bia ye bi no se deal with them no to omo ma papa ne sofa me kan enema papa ne ko nya bibia me sabe adwuma nti ni niama bebiri okọ a lot ono no e kan nko a we na besi but and pay for ahimfo aso for last na finance minister o kan Peace FM say Kwame no ne Kwame se fa kan dinko o se Kwame nyes obi ba wo peso ye no empanifo ne ahimfo ne ade wo be kan ya Matiamidu kura be kan say ahimfo na ene ade won enu ye problem ba ko obi adi boni o but opani bi be fa kire behind the scenes yenye say yenye sa e kan ena my o man no because sa scandal we no say ye Holland ha enka back on also resign fine ya just but enka oma na ye ministers that time enka by now ya prosecute ya process will be a den ko kan wasem ya democracy o ko na udi bima fine when ni bima na mra no wadi but your mind one say na ekoso and one problem ne say asem ne ba koju is say ye nyina say dem no kan ye be ye no ebi ye be ye say nipa na edi bone no omo odin yemfa party semu ni akoya MPP NDC yakobani sa obi dia person o defend the party ebi sini na wadi bone no ya pese akoka ye na asem no ya any politics na asem ne kwa court na judge etra so no omu no ya wo party o support na eno so akọ nti tanie man ene me bomb pie say nka asem timi ba ebi na amre o mampani ko esa nka wo twa to no ye say enka special prosecutor na semba you put it fast but almost all special your friend is saying Attorney General's office omo ye aduma omo ye nipa enka sem ne kra ne ye bibia omo timi twen krata ne bi na bia asem a ye ko ye ni say no ma leaki na asem na be ye ho so acha say na ama asem na say that is one problem I high it except ko obia ye committed Dr. Jaba so obia ye committed say
ahane do agina wadwuma obeye ni wo ye wadwuma me politician wadi bone a why corrupt evidence na che so ye corrupt me defend me de ya na me kan wasem se obi o ha na mo kro no asem no ne enya mu nchechim eti no se wo chechemu ya but asem we di akwa America court ne kire say omudi dream they have paid court America court na account said they have paid an amount of $4 billion. Me producer me pesa you know photo no obetimi asande ato ye screen ani na obi bia waba so a afi na wadjoin na ye di dwuma yi na obehu ade titiro pa ye de ye ka ho asem na wabo modin anso se obedai wa hye me hu se comment no bebre ene de menye hwe se metima kan ni nyina wo de munkipu no momfa ni nyina amra emre memo a de metimi de amam bia memam sanso na dwumadie ne koso no ye de ahoma ye de ye beto dwa na wa wo pese wo frɛ na wo kyerɛ wadwen bia betima ye de abem bra kofi ni bibi ye mre ni nti wo bebo no tofa kakra ma ye na me pese wo de asem wi me busa wasem ba ko na wo de twato na wo bo ho no kakra tofa ma ye na afi no ye asem ba ko mienu me san busa na ye de ye mre ne de bana ya omo hwe no omo so atimi ye de afre wure ma kyerɛ wo madwen nti fi se ye din komo bebre e fa sa ye corruption a abasisi ye eno kura the corruption mpo de nya de abasi o ye woto ntoato so because enche kura mpo na ye basi bi so beto ho ne eno kura ye nka ho asem corruption de ntoato so bebre on say ye MPP aban wo so sisi wo a me no ka say ye bra kofi minim say wo ye MPP ni ene de minim direct fat fine good na de o me say say aban wo so yi oba yi obeba no wo hye ye bo bebre e fa corruption ho na minim se Ghana for mutie sisi anso duduo na omuto abama ga na na akufo no ni titru ye corruption ti no mo ye de omuto abana e ma na do but aban oba ye corruption bebre afa ne na ase ono ana ban mu e na abanda da etwa mu but minum ye ne ebedi ho adanse se anoma abakora wontimi nche no enti sisi a yete a ye ka ho asemi tambia ye try so se ye bepe solution a ebema ye kro no ne kata asehye no ebeba fom enti bra kofi ntu fi se de bay pa ne betima gina so asisa corruption a de bia ye Ghana ye kuro Ghana de bia corruption ha ya adwensa ofise de be pa na ye betimi aye asisa de wo ye ho kwan me pa cha wo be say 2 minutes na e fa bo no tofa kakra ma ne yenko next question so okay say you can once my candidate say unless say you committed in the fight against corruption say you be bo mampanin sabi o mampanin de na fam de so you attorney general or exhibit ya bo bia hu say you satam no ono na dwuma o ye nti na me kire wo say blame kakra me ka se emfa mo mampanin say attorney general win esenke esesa no ne de obi eno no de no da eno na bia me be ma say attorney general win because na Matiami do de yensesa no na bitio Matiami do aduma na emse Nkosoo ntiase wo ye just special prosecutor wo no wo de even asem kra kokota enye ono na ekobu asem na that is a mistake Nkosoo ye ono no be prosecute if or prosecute na judges and I say nipa ebo no na prosecution ni be ye aduma make us say about some cases or the kokoto na so no enye the fault say ono no onye Ghana your problem ba ko so ye core system no minua aban ba ye no ya na Nkosoo say asem ni court you want some more than be to say almost 100 kra former government officials on court they are in court now but one say court no enti no say court for being too my democracy that is one problem and I'm the country will say a chopa na we are for chire ene niema no that is one problem to delay case no na so baka ya case court and who docket I say hard disk kra onkai so I'm fine I'm fa call etini nipa na ye wo attorney general's office special prosecutor's office nipa na ye djuma wo no obi fa chire ni na tem wo ho a yetimi twes kamom no my ya asem ne bata sebi o mampani wontimi e wo mu say responsibility ni hangi o mampani me no ya adwen 100% say onu enne dan so ye ba o mampani din ye bebo enu nti no de ye kan say e so omo ho mene so eti wo program a wo ye ene o mati a ye boy me wo ye bibi say na wo bompanifo ati a me no ya adwen me no sa na ye program say de wo ye na wo bo mati no but akoba say bia na ye twa ntro ne ye de tu eno na ya na me no problem obi wo wa sa ne te bade wo ye nyina e kwachire
penifo ne so te omutie pa Say, bebre ozo exactly. bebre ozo omutie exactly enti dia wo ye no e ye good and penifo ne beti what is going on say enti ya koso anka so mampani e bo say now say yen waka kakra e beto aba nanso enka akiri I know said there are cases in court almost case bebre o court okay black coffee unim commitment yamre ninti say okasemu no sisi e on say kwahia metoma say de be na yebetimi aye as Ghanaians yeso ye moa ye be ye ne o mampanyin ni nyina yenka ye moa mema yebetimi ade atu katasehye ne but wa ma ye one bia kire say ye attorney general currently ya o sisi e no say wa ye no ho stamping blog bi hanioma bibre eno ye point good because unim sisi ano say Nana Akufo-Addo by why de obeye bia wa chusu ye Matiamidu senko me special prosecutor onu so me hu ni say or the complaints bibre ba emre ne mra no bia or the complaints ye dey eba but sisi wa be bia key ba ku bi wa ha say attorney general no o say ye aban otiso ye ne ho adwuma na say chenyi kura no be chenyi na on chenyi no na adwuma no Nkosoo makanda say ya ye betimi a charge ya chichichi wo mo diska na gum because me Ghana eya na edu tamia me mom de nyame nko bra kofi me ne otia sisi ameka se me ye president ene de Ghana ache mensa na se me hu se kro no bi se akoso a mo amudi se ska mo amu akam bia mo nyina mbako file squad and ye be kumu ye be because on se eya na edu tamia na ha because obia diska ye ka hwenkyere no enti de obia pe no ye so odi obia pe no ye ena ama oman no awie ni aba bedu sabri on se ha dwen enti bra kofi unim yemre nti before se obekọ no me pese eye yale eye aba eye COVID-19 say eye yaban eye nanado nyina say obi a wotie mi bia ye nyina dodo na bedi hu adanse a otim say waye ade na mpanfo so say yesi de waye ade ne ye bona baso because enipa wo ho untimi nya bibia anya dai enkosi waye ade pa a chese minim say eye Ghana dodo na akwantuofo no dodo ne agi adwuma eye Nana Akufo-Addo aidai aye na ye pese ye wa dwenkyere e wo saa adwumadi a ye yale ye ba ye chese wohwe effort a ye president na ya any second say ya wudi be wie ama eye omo mutie nso aidai abamu no any second e de afutuo na wodi be ma ye nuamo a eye lockdown yi chese ye ka bibia omo ntia ase because minim say wo no udi news achi e na wohwe nuamo bibira ekoso wa ha ene chese measures bibira ye de agu form wa ha ede be futuo ne ede be ma yenuam because payfo se bi utu momonefo no na utu okra sofo because say ye ka bi kira ban na ne anka bi ankyere temamufo na because temamufo no so ye nuam bibira emfa kwam because Ghana dodo na Nkosoo no nyina temamufo no so ka ho onse Ghana ni se bi o Ghana odi mra so sorry o Ghana woni mra so ba otu kwan sisi ya na odi mra so so enti bra kofi we de yensem rekora no udi no be dey ebe conclude ama ye na ye nya okwan na ye tiefo so ntimi nye de emrem yo mate say the waka ni nyina na do say o de gukom say ye nyina ye ti abrochiri anu ye hu say the yare ba ye even aha system kra o ma ye Ghana masters na o ma testing nkofo bibiri about 60 something thousand ye nya mu positives be 80 some 99 recover even you will say 9 deaths na fi serious case ni 2 nipa dudu na respond to treatment nti adepa na say the yare na etie no won say wo hwe yare no popon so a ekona na say abrofu yi ene wo hwe gate yire ne nsem o mu nyina bompa say ade no be tretre wa Africa no mo de vaccines na be de o mo de be won say wo tieti o mo sense mu a babu yeti ene yare no Africa antwe yi a be ye den iti say ye hwe hu yi yare na o mo kan say ye hwe hu yi pa na e wo mo say ye ni yare ya abana ye record high numbers no especially Africa make Africa na ene Ghana for mo me hwe hu yi the disease no e real mamu me mfa ni agro e wo mo say ye den say lockdown Ghana unim so obi ampia bonten one day kura woni but e ba ye Ghana for ane aban no oma ye generous pa me nim say Ghana for ye very generous abadaye pa enti mesra enuano won kwa ehia sen se bi ubepia bonten se me kwa kudi so aka won kwa nwumre na na do beba be eba aba be destination nkofo so omie market onye se yare na nko ayu etimunya antopate ense ya na na do aye entoba se bi abrochia enwuma kese eniema kese ne nyina o matutum ye ete ano hwe bra ebi muti ha
no adwuma a omo ye no daily eno no omo didi o omo ni aban mo dia a utria it is say I have to be one man to be prepared Ghana for na di job bi wow enso sabe yatim eti sabe obaba ha enye sabe oman mani nyina na enya no sabe enya ya mam light ya mam we aha se me ye de 1 month cry electricity che wa ha enke da nyame ase eti montum pass na ehwe na oman no ntimi nkọ enim na ntimi mbu a oman no na yare we ye nso ana ofise wonim se health facility kra no ye de tutu hanom kra omo wo bia wata se ye nu ba bia ntinyame na ya adom ne ye rate ni nso nti ye srem yare we study ye sane ne ne man ne ye nhwe kwan e betumi afa e beboa en ama oman akonka why eti no me dum besi a nyame so kan ho pa na ujimadi a ye na me da se so yo Kofi ye beda wase em se na waboyen komo pa ne o bibire wa ma yate ase ne titiro ye matie fo no a o mo tie ye no o mate ne o bibire ase ye Ghana corruption ekoso o my Ghana na ansa obekokora no obebo mode ansa obeche nipa mienu miensa bi a menim se ene oba so no ne titiro wadofofo bibire dai aboso obeche nipa mienu miensa bi ansa na wa dai wafira homa no so odaruma yo first of all me chia ono obusuafo na na me chia me crofo ewo eye Germany nyina especially Chief TV Hanover we say lockdown we call ya mesa ba besra mu bi we say una uma me ba Hanover for the first time me ba ke ba Hanover na me ba etiro me da wase na mani so age pempenso a jere watchmi abono mo setup no fat manage mo setup no pa di na me so entra na adwuma wo ye na koso aye se de waye yi no eye nti koso a na ye so beta wa chi na supporter se be radio no ya wo mu a ya cha ya ye bi no enso de beboa na se de be ya wo so ayi be ko ani ene ade nti se de adofo so a mo hwe no me chia me wife nso ene abusafo nyina na adofo a on the one money din crank after program no metwa I know your problem. I said you winning. It are for no omo call YouTube channel. Ya fa YouTube din tudwa. No correct. Omo hu na omo call subscribe e wo YouTube. And you know all the time the program cause wa. Ube hu YouTube no na ma. And answer so na obekọ message ya mini aba Millicent mini so wotie. Ono so. Oh yeah. Yo bra any do be sia mate ye be na nso ni nyina wadaroma ye do be sia nyame nhira why yo bye Voice of Pan-African Media. Your voice, your pride. Sam obia kwa ba Voice of Pan-African Media na mutie no ye bra Kofi nyarko o Holland ye ohema krum Den Haag na ye ne twetwe enkomo yi me pa chaw mo boss mo de ansem mo de mo comment no ebegu so a mo de beba saa nso na enche ne ye de ahoma ne be dai ebetudwa ama wa opese wo frɛ na obekire wadwen bia no obe dai obekire wadwen ene no maka kire mo se ye sa wo atitiro fo menu bi wo ha ye pese enkomo yedi ho chese ye bubo so ne na sefo no mo so ye dai ebam no be kire mo adwen kakra enti mu Nkosoo na mo ntie oh munyi mo fidie ne kura nya dai emfiri a me Nkosoo na me be kenkan mo message a no message ne dia mo Nkosoo na mo famra me kenkan mama homa no so kura nche de betudwa na ansa na no se medical ka kire mo se ye wo titirofo me ni bu ha ye nua Donsno na ye bra Joseph adodo na nim se frɛ no Abiola omo studio omo to ame anwumre so ye na ye pese edi Ghana ho nkomo fa corruption ekoso eno enam so ye di ye bra Kofi free Holland ono so be kasa ye no enen so ye bra Donsno enen so wato ye enu a odini huni oto ye enen so wasa ato ye waya de pa sanso na ye bra Joseph dodo na so nim se frɛ no Abiola ono so studio ono so
ɔno so pɛ sɛ nsɛm a ana nkɔmɔ a yɛdi yei ɔbɛkyerɛ no adwene kakra wɔ ho na ɛdi ka no mɛdi ka kɔ dɔnsono so ɛyɛ me nua dɔnsono ɛm sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra bi na wate bebree wɔ asom na yɛnsɛ mmerɛ koraa no wowɔ bɛyɛ sɛ 2-3 minutes yɛmmerɛ no nti na ɛfa ka biribi kakra na atiefoɔ no so nyɛ dɛ nti memmerɛ mu Edi kan mecha metiefo nyina. Ma ayi ne mra wa no ye say ya. Mecha metiefo nyina edi kan no. Ana fe so wa o hwebia no. Ana abon won say we share no like page no. Na fe de ko YouTube odum so a adoma no so no wa de wa ba adoma no. Se ne bia time bia do binya notification o phone no so. Enti meka kra fa corruption no. He na any say corruption dey. Kisa ban bia ba why de crampo na nye the corruption na de ono so benya oh nanado o hye bo say ba corruption no obehwe say obi ma corruption na obetu ase but ono so bae no mo say one or two scandals so aye akoso etimi am hwe crampo na metimu say okay yankasa kasa citizens no ye ne o say I say yakasa Ghana de se bia o mo bi bribe de normal de ye fa na say normal ba o so ba do cha no say de bi nia se bia o bi share police ni kra o kwem no kasa ono beji 1 cedi ana beji €1 and €5 on e bi ni ho sa no ana bia country bia so person koso a corruption is so twa so because of here e da so na o bon numbers akese enya saketo ho yesi dai we say no bon numbers akese bata buchi ha no o nya se ska na o mutimi de bi papa o mutimi de of course me de metimi aka na say abanoma o de nice from na o ma law enforcement ni adwuma so bi ho ka na say bi about obi corruption o mo hwehwem no mo jeli nipa no se na bia ade chimbi ade se bia obi ade be ade sua because so when timi an jeli penifo no wa ban nim no o medi bone na o mo maka no timi jeli o so I say ba obi na baby na ko wia body kra keto bi kra etimi jeli ala on ka se obi akɔhye tape baako enye fine so no ese etimi hwe na corruption sem de emoye kra na na obi ko diska na on na mo free obomoden ba ese mo bibi kwan so ma mat na mi do no so timi ye de etimi ye de so timi ye because corruption de balance one jeli ni pa o hwe sa China ne en kro kesi mu a apenfo no na o diska amafo ni wo ho sa obi wo kran pa say like a suspicious na oma ye de oma nya say bia ska bi scan na bia fa na se kro timi ka say o na ndu na dwuma to omo hwehwem no clean home before so why do asaba bia but ye Ghana for ne de ana Africa for ne nipa no diska crust no takonya so den ayi tintan African kwa na me hu say ye ma obi a friend say government appoint obi a like a rich man but a European tisa European tisa Africa kwa de obi kwa ben ma no a rich man no atofie watotofie be miensa ne watotofie bebre anti esa mo hwema aba wo de wo nice form obi wo nche kwa mpo no diska esa o jeli no jeli na yi na hu se adwuma ko te e kira bi no obi so de betu no fo enti kakra metimi aka fa corruption ho no na okay don't know onim se o zika se on jeli no emse sansem onya menye hwe se first time ayebedi ho nkomo aban obete wo nasom no de bia on se eye ni titiro eye MPP aban a wo so sisi ai me hwe se Ghana for titiro o mutie me dodo na to aba man se obedei obe chichi corruption o ma didi scan na se for no man kasa so corruption de be campaign on se yeti wono timamu for me hwe se dodo na nim so obi adiska o enti mu politicians we mu na mu bakeka we adiska we isi se dia ba beto sisi yi chese on se wa hwe hu so a se corruption e form nyina hu bebre a mo pese on be ko ho ni titru ye na nsen parliamentarian fo ye on beji double pay ya ban we a wo so yi oba ya na obeyi sa key no obebie key no to ho se ye wo parliamentarian bebre a o ma beji double pay o ta se mo jeli omo de na mo jeli omo because sa nipa no double pay na waje no eye enkole bi on beba wiase daachi bo musika bi aye pa to amomo no mo yusu nti se obi pe obi de se obi kwa kope okwa se okope parliamentary okope ho ateno emra shebejani ye to abama no eno ka chese nioma kas ni nioma niska obechicha ma omo koto aba nso omo to abama no o ta se odwe ho ahun ta se ye mu se seska we nyina omunya no hefa because holiday de chese em se omunya ko hode a because owie otwa 4 years ni wie o sa ba beji 6 billion as gracious esa dia shen ho kra sa yere aka ho o so he de ekoso na o hwa otu se e mobokra na we mu nyina na
Otia buchana say wo hwe de Nkosoo Ghana na ebu wa hwe kwa na wura ho. Africa dey your problem. Because ye bossy ka kesiye eso time bia na omanfo wo hia mu pa asemisi amanfo chiska eni ade amanfo like amanfo cheduane amanfo minim say e dey a good ye but so tra na say wo wieska wo ba be na wieska go na say come dey amanfo liter na wa be cha mo a eno won fa so bia ni so esa wotimi e build the foundation ma amanfo no no bia anya obi anya de ode sabe kona no esa wo bring the no 1 cd 2 cd na pa aduane bia e che so wa ye bibi esa yetimi hwe na Sani man de yetimi hwe die me do be sia na yenko ye bra Joseph na ye bra Joseph ye be ma good evening na asama akwaba eba Voice of Pan African Media so em say na your first time I also watwa your Joseph watwa your studio na em say ye didn't come 1 or 2 bia wate ho kakra so wadwen kire wo ho ne say yemle ni nti bono tofa kakra na yemfa eye atiefo no so nye dai emrem yo Dr. William be da wase bebre wo yubadia sabi na matu monsa afremia e debe twu hukumu no kre e fa collection ne die if tete frigana be sin tete nyina na collection wo bat interest e ni the collection a trepa because tete soja man be the sabre de ka meka say Ghana can fire come military rule ne biem because e ma fa no bu this ka wa Africa na say Ghana tuturo ne die in fact I know where the because bibri skalbeto mbusamwa sabe ombeye podujuma bi atwama sabe achirima fo no kra no omo fanye skalbeto ha no modi intimi emwa Ghana eman no magana intimi e emiwi peye intimi de mitimu sa Ghana intimi di community rule na nkeye because say di ko bi diska sabe ye china ne yesa abane di ye no because tena na military rule no bi diska uhu ni bi na chia de ayira ba ne ya sabi yesi democracy no ene say ade ni nyina no because democracy say o ye bone a we dey e o mo nka we ye bone ya nka no etin ama confusion ha de ab Africa because Africa no take democracy that granted ya you say o udiska na sabandi we show sa na for sa to we twin your way and na de South Africa no because over Europe ha and this ha and say because Europe no mudi embraso sabi obi ye minister plan utin the bicycle plan na de ekwa adwuma ye hu bi e wo ha what is about Africa yes no be ye minister na tuto person di be 3 months or 2 weeks plan na de for so de ye me boni dini what is but that side de side de etikuro de me Africa de ma gbe no say ke timi ko military na ke be boy and then take for that udia na ye di account and the be ma ye de yes nyansa afasa collection no. Okay, yebra yebeda wase yebra Joseph na moten nka no ono so ye ne ne wo Hanover ha na wato ye studio a opese obidi Ghana ho nkomo se de maka no wo ye Ghana ni a ye di Ghana ho nkomo a o se ope aso ananse ogi akodwa na wutie se ye ne papa ananse ne bone se bebo oman no ana wo so wonim de bia na wo so de abeka ho eno na eche se wo ye oman bapa o enye se wo de ebia wo abruchire ha na sabi wo betwa telephone ko na obusa se abusuafo mo ho te se na che se wo so wagya obusuafo bi ana se wo dwene Ghana ho no si edi Ghana ho komo se na wo akwanya na wo so se telephone number kora ana se message na wo betwra ba twrobra ana se wo so frɛ na beka bibiye de efa okuru no na yenim se aha yete ayedi nkomo no ye mpanyimfo no omutie na enkakra kakra omu de be ye adwuma o ta se na me se mre kora no ye bebie ya homa no ayedai atum na wa opese ofre na obekire wadwen bia no obetimi afre akire wadwen yemre nti ye nche kra ye de ahoma ne tudwa no na frɛ na bomoten ase obeba be kyerɛ wadwen Voice of Pan African Media so ye corruption kata se hye proye ene na ye di ho nkomo ahoma no da screen ani bomoten ase obefrɛ na wo kyerɛ wadwen na bomoten ase so do message beba message kan kan ama wo no say ye sister Janet bin wa o he free Spain ye Barcelona big ye chia ye ma good evening sister e da che hima Philomena e menua baba akopɛ o aye ne wo Germany ha ma hu sa nwumre ono so wo so a wo hwɛ Samson na maame ama ye ne wo Voice of Pan African Media yidi adwumadie ono so so wo hwɛ nwumre maame ye nim sɛ wapo mu ye chia wo nwumre
ahomana na yɛde ato ɛyɛ screen ne ne bɔmmɔden a sɛ wobɛfrɛ no wabɛm na wo so ayɛ dɛ wabɛka biribi afa dwumadi a yɛde ho Eric Darrington, we have me free US, Machia, when you may brother. Mabo modern has a share program. Makachi for say, Sa program with you dino, a yemda, any Kosiada, a Ghana Nkosoo, ya Jumjuna Ghana home, Yakan Yoma be bra, a Ghana for Nitru Oma, Sebi, ya cabro for Montias and Intina Hano, Yatiasi Beno, a ye crum, Yankasi Crum Casa. Now also so I drink Trivia, what my day, a friend, why they watch the drink. I'm say meyanya eye ofrefo bi wo ahoma no so na o mefa no ama ono so aba so. Good evening me pa cho obebo udin ene baby a wo kasa free. Hello, good evening. Good evening. Yeah, me pa cho me kwame ability. Eye kwame ability. E ba cho emre nti e pa cho ye mre no nyabotra kakrama ye na emre na BTA me pa cho ene o 3 minutes. Ye be ye ne sa ye bebu no tot ama obi a say ya onche nti 3 minutes no me pa cho ko onsem so kwame. Yo, said the medical can your friend kwame ability. Me free Spain Barcelona. Na enchia koma we hope nyina ne tiefo nyina so akwanya idea said your waka no top mwase mu amokai bi follow mo na bitimo topic bi a broad topic and here brepa because topic bi say no topic ya so ho ni lenya to e be yanka leta ibia no montan to ata topic ya so na monko mo ni nyina nso yan to adwenkyere emra na nyedi ka no men tebre no me cost straight forward corruption no ye no ye can be say corruption na adibia be fare say katasese ne proye wo na ye se yentu ase na atitu no ogoni ba ye no wo say akwaya be fa so atu ta ase no ye fa democracy embra na ogoni bi enam say wo mkom ha ye se yentu ye ni ekoso na ni ekoso ne say wo mo no o mo mra ne wo bibia ya adwuma pepepe eno nti wo mo democracy na wo de ba ye no ampase ama corruption no aye den atimi aye adwuma ama wo mo nko du ba bia wo mo kwa ne ya na ye wo de ya chichi bitumu nyina wa ha me so wo Africa no enam say ya dwene no obi be se wo fam kakra ni ti no kana meka no obi ho a won ti ase na mum ye no kra na meka etino wo fam kakra nti no ye the copy obroni na ye hyehyɛ ye fa obroni ne ma wa sika to mo ne enso ye to ye re kwa ko yusu enso ye ko ne ko yusu wi a ehu akade no etumi nya ho adwuma anytime me ka ne sen ye ba ye ti aba ye enso ye betu corruption ya so wa Africa a ye nim se ta de no ne fa ji mai etu se Africa no obi ebedi aban mu a opese ni wi abɛhyɛ wo firi wa opese no wo fa ase bɛhyɛ wo opese madam futi bɛhyɛ wo obroni nsu krom ha nteta so wa hu enu nti no ayade a ma Africa enti no wo ba kwaya wo bɛpare so no sɛ wo bɛ yusu broni nsu technology na sɛ me so me democracy enti no enu aso no nam so no de ye ne campaign democracy ato obenya wie no ye betu aba amana wie no na pe no o the democracy na to nchen because onim say won timi nya wo aduma kwame over 59 seconds corruption na na etwitwa won self so na amount ahoma na ye shit say you eti kwayo ye meka ne say corruption ne de say ye say betu ase Africa de timi nya aduma da because normally no e be ya aduma e say cha your friend say you charity begins at you. Say charity your friend say your penny for so Africa who bet me corruption as my paradia. I just a charity every minute.
through minister to MP, from MP to regional minister, from regional minister to DC, from DC now assemblyman, and Sana Yetimia, I am what you may and so minister, the intimate about Brandy, Chuamu, the intimate MPBA to the intimate rather why I'm working for my let us say, will be over to me, I am working my will be over. Whatever they do before complete, and no chair democracy aside, then you go forward to capture all those people. So, and Sana, yet to me, I can say corruption. No, Kwame, next a mitiwa, said the Yenia, Yabra Joseph, or should I say, you say you hear military, next on any argument. Because me, military, a bit me, I'm a study. Na adia kakra isu ameta kan kwado mama kwanya wo be 30 seconds na me kata atebu eniama bi wo ho a so hu ye kata ye ogoni aye pepepe na ye adi bi wo ho a ye hu ena o ma ba ni be kata ye na be tie no e be ba ya ye ni e be tie no na me wo bi tete dia ma ko tete wo ye sende no enya dia e be ye aduma wo ye sende no. In other way around, no me so about it. Come, you do besia. Come, you do besia na unim. Said the Debia na no bomodian so be chiani pam you no. Ni enko ye ni because yem ren nti on. Nti chiani pam you no ni enko ye ni. Wada Roma. Okay, any me say because bu brenisha. Enti no ya mumma me bre na me ya me won tempa. Mate. Mate kwame mate. E anka say here o studio ha. Yo me ya da je pa na maba. Ayi ya president Cynthia ayi president and I'm for more especially Abiola and I'm good na catches and the catcher. Na ayi Austria and so Entianko America so Entianko Canada and England go na for more multi ability kwame ability ka Entianko mu bibia Kenya Holland for so. That's it kwame. Ya da wase. Bye bye. Okay, bye. Namote dai na mabonche oni pada sani the diamante manti meku ka ebe ku tonku this one na yiri na obies madoku odumfo wona wan na ko bache me sa pakan yemi ye se me dimu kan wa ku akọ edan ye bra kwame ability and amote nka no ono so ya odini dwumadie wo ye Spain Barcelona mamu ono na ofre ya o kire na adwen no sanso na ahoma no edadwa bomodin asa obefre me say dwumadie ne koso na mo message no so wo de mo famra na ye bekenkan ama mo me say manya ofrefo ba ko ahoma ne so manya ofrefo ba ko ahoma ne so ye pa cha obebo udin na waka bebia wo kasa free padaroma. Yeah, hello, yeah, Pacho, you're talking about Budi, no, I can't be out free. Hello, good evening. Yeah, Pacho, ma, Okasano, I'm saying, or from Kakra, over to me, I'm an Akosrona, a team for Tionka, Wadaruma. Oh, okay. Yeah, Pacho, yeah, pa, Udini, baby, I'll free, boss. Minya we dey wadaroma 3 minutes say ya ofofro so betimi na dey abaso Matia na make say edi kan no ensiran kan ni di pen na be say o mada dey manem mai hot na wo me da wase ene ye bra bisu so den sama wa kan ni na no e da na sibi me to bi ti awa ya woni nyina mu ne say Ghana yo man bia MSS bi mi hu ti ko o man ni obi ti ase se be kasa si Ghana o man bia mi me ni video kakra mu na se o man ni mu ni pe na ye na na dai nya samu ko ana ma Ghana ade ti na
obi ayi ase a enya wo se pata se de ne fa fa ya se de ne fa de hu nyan se bi oba chi na wo se ni kwan se ni sa na ye ni se ko we de se bi o ye pe ni se bi we de odi mu se bi we de on se pata se de ne fa ka fa na ya ka kwan bi so e de twitwa de se ni pa ba se ya mi hie ni kofi a meti ha yi a men kasa mpo ne bi de be ye me dia ye ti abusuam enko asafu musa asori mu kura no sa de mu ho ya him akowura court enwumam ana edidi so akowura parliament eti saa de ya ye ka ho asen the word corruption na ye body no bra say ye tu ase wo Ghana no until say one mo je be shegu Ghana asase ne so asabi say mo kan me hu bi me mfa ne say de mo hu no a different thing altogether because if a good be a come now na o ma nyina so and never say ya resi o man in bra ye do nyina ye share videos ya share nsema ekoso wo Ghana wo hwe bia areho ba bia bi mu dida o man panin we de nsa so adem na wantimi anya we mpese o de nsa beka because say wo ye ne sa wo nye sika ni so we ne betwa kwan bia ko na se ko bi beto so a isen se obi di nkan wo menya ho mfa so ntino wo so gya ato eni nipa na gu abonten a enwu de ye omo na affordable houses na aka nwura mu no yeti ha ne mama sika se onfa koya de mama panyin dada wo twam de so de fan confirm ne to ira ya nka ho asem eni obi ni ba bia ko Ibrahim Mahama ya odi sa company enim ko sign sa wa ya beto we the same person ne ho nsem bai me pese me call eno so the same thing Ghana yentimi anfollow aka why you misika atanos pensu be sin eti hwan na se ye de ne be fa mra cross me ameti yi e time will come and nyame fa me born nche me se me ka se mo be se ya nso yesu a ebesi akomo di amanfo ya woti amanfo mu ensem ha e wo Ghana asase so e time will come police ni ade na ko gina kwa ho enhu se nipa nti ni ade na ko gina ho ye ope na ode ye nipa ne yefunu na ode pe eti se ya nhwe ya se de yesi asoso niema so wo Ghana ma Ghana ko duru de bra oti wo ka se me refidi no me nyame nsira no don't know ye here ka bi mami ka bi sabre okay have you ye here military rule to force things because ka bi mami ka bi na be say Ghana more first we obi ade no wo bow dua usuro che so we ka cho ta what ya say first wo kasa na so wo fa obi ade na wo hu ne say anwene bo so a bia bo na nipa na bebo let buy so wo fa manyame fire say ama Ghana say yenka obi asem especially so wo sika ehia fo asem mabo Ghana it's corruption asem na amasa wakofa beto ho no in fact ye mu bisia na ye yakoma ya chese wa be trambroti ma wo obi ani ma broti abrabo ayefa so na wonye sika to ade ba akopede akoduru ho na kwabena ne to no achinchim nsa na waje ade na firi wonsem ebitimi bo amafo ka options ukokodru a price aye wo kofa nti sa boy no moton a eti ko be ntimi ntwa duty nyini ka na amafo age cars na firi wonsem no mafa eti se nipa timamu di nipa bonefo so nse ya etam ka ma nipa nka asem obi mfa emma ne nsika ne etu ene bedi ahimu asase ne so ma nhwe yi na o ma asese hu se nipa no mudi o mo so a nyame hu ye nyina mo masa nyame nhira o yo minua ye beda wase na ansa na no nya botre kra ma ansa na obekọ no se de da ye no bo moten ase wo bechia ye nuanom a o mutie minim se enam sa kwa we so no ye benya eye ahwefo bibire enti bo moten na ka jagum che nipa mienu miensa ne yenko ye ye nua zan kofi nyame nhira na mede be ma because nyeni panyina na beti de wo ye na se atubie no bra kofi bi ka se beba because the am favor na be di wa atenti be ka nyame o nhira one sapa wa start ya wu twa no ma ho ahode ni yokuduru ho mede be hira o afi so ohini David bi mu se na o tie program no ba bi obi a metia no o big African ba bi obi a mechi obi bia so o tie program na Ghana ko nyina bye bye yo minua me da sepa nyame nhira o yo ye nua Zion Bakofi odi ni dwumadie eno o Italy mam na yete ne nka no na ose ochiachi obi bia menua nyame nka ho na memo amosuso wakasa memam nyame nhira o guess who's
Yeah, word. Secretary, I don't know where your manager knows that. Bomodia so over here homa no so over here dwumadi bomodia se over here screen so na number no ye de agu ani me hu se ye obi atro se ohu number no ye de agu screen ani bomodia se over here screen ani na why dey wafre na obi aso ye welcome em se men se mre kura no me wo eye obi wo ahoma no so me pa cho obebo wudi na waka bebia o kasa free wada roma. Hello, good evening, me pacha wudi ni bebia o kasa free. Good evening, pacha me kasa free Spain. I'm from Ofusu here na. Good evening, ya pacha ma o kasa nko. Na me dini dish ya pa ba kono no wa mo no dia na wa ira mo bram se o news a wu nika. Na wa mo no na wa ha me. Oh, nice. Nkoma amudi na ebe ka bi da mase na adwena amode ba na ebo mo dran se ebe ka bi ano kwemfo no so bete ba ne me ka nyina fe ne se bra no be kasa pa na ye tie no ni nyina fe ne se problem de si Ghana bia wo ne ama Ghana nyi no ne se me ya de a asa wo kwajo ana se mu bi ni mu aban mu pe ense o mo de me ba kwa akotu no na mo fa suma se na ma fa telephone. Hello. Ya pacho yetonka pa kasa yitiu. Yetonka. Okay. Nti obi ya bona ya de ne kokoto anase ya de na koma police no obo se na panyini ba ko afre afofon afre ipati masige minimro munya no obo no ma ya se na katasi hye ne sembisa no obo wan se ase na efon because ye Ghana be do ya o tin sembe bra akoso Ghana ase ne maso a 3 days wu de besi na ase na den wonte ho hwe bio na foforaba we be ba na eko we be ba na eko nti me madin kire pa na dia ka Ghana de yenya military room ase ya sa ko back na yakofa abama soja for mo be dia so first no bi ka de wo a obetina ya chewo no ye de wokọ ene mo be boy asne say ye se kami mami because ye ntiase social media ba dia hia ne ti Ghana ye die nsem bia e be ko so bia wu che de Ghana for ye bia emwa ye nti sa ne man e tinka ye twam ye san ko back to military rule no because e be boy Yo minia yeda wase na se wuso unya adaje de efre ba adwumadie no so mepacho na obetima chia enipa mienu miensa se de unim no na no. Okay. Me chia me ankasa me ba abula o jama onena yele koko Emilia me chia o munyina fe ni me wo faase no ne wo na wo itere nyina fe me chia o anka me chia o munyina fe me nua no mo gu space su nyina fe me chia o munyina me ntimi mbubo mu me chia ma buchiamfo nyina wa ankasa so me chia o yo mate mi wa ankasa so me chia nyankopon ma wa hoden na nyankopon to nkwana ma adwumadie nyeden emeye krabe hwe ene na ye hwe ye de mpai bota wachi mate mi nua me da se pa so ne wadwen kire nyame nka ho na obomodin ase de bia adwumadie no obebomodin afre bye bye. I guess who's back? Yeah, word. Secretary, I don't know where your manager knows that. See, plays it, fly, jigga, figure. I call that boogie, I don't know where you're inside. Daddy, sensi, moon and Nkosoo. Ya pacho nua ba ko na yete ne ka free Spain na of fresh na agena. Am say ene ahoma na yete se gya no. Yam say obi gina so ye de ne beto so. Ya pacho ubebo udin ni bebia wo kasa free wada Roma. Mbacho me kasa free Barcelona Bay. Me pacho minua ba wada Roma mane nko Ghana 40 o. Say nkomo na mudi abetu dwane de ese mo ma ye tampa because Ghana no ensem bebre enu ase mi hu bi o social media Zanato Rollins ba ni o mo obeye wo so ono onimu ni papa history ana Zanato onimu ni papa history ana onimu ni papa history enti no ona botere ni papa ba also obe Ghana ya pekata se obi wo sika utimi koche no na Ghana na nkasa no yeni nkaye Ghana ni nkaye
obi papa otimi kofo obi papa boni tuo se wadi scan kura no wadi sa tamenu 30 million o enu 30 million na ne papa kum nipa no wa begina TV so ensa so opposition politics inti ubeka anko omu kula de ankense so omu kasakula sa zanato no ense so omu kasakula no munya botre yenye awuse politician ye de ahudi mu ebeyi nti yesu ya peskani akoye politician ni bi because ye kwa yenyi yenim nkrofo secret ewom MPP o NDC o weyo omu nyina esi ayi omu nyina atu because no mi bufu ye pa zanato na wo ye ka o bi Rollins onu ni papa history ana se ni papa di 2 na betena akonya ne so zanato se ni papa di 2 na betena akonya ne so why na yi ni betena akonya so mesra musuma sam kakere ha me no Mate minua ba ye da wasese ultimi efre ba dwumadie no mepacha obetima chia nipa mienu miensa na enko ni busa anyumuma big fo nyina Barcelona big mutio enyumbe na ope ye enyumbe na ope ye be shada abo ama enyumbe ka nyum kro me pe we bo fo ya mponsa nyum mame mepacha mate minua ba ewo mate bye say nua Nkosoo abnewa na yete ne nka ewo Spain no na tambia no dwumadie no yene na edie ofre ebekire na adwen nua ba yeda asenyame onka ho ye pa acho ahoma no yede atodwa enti ye befa efrefo a otwato okra na afi no yede dwumadie na yedai abawiye enti na ma no se de munim na no maka chem se egu screen ani dada enti bomodia afi unim ye minua ba ye ka kire poma me hu se wo hwe efri Ghana minua ba binim se ohun ye bibia boko sanso na George Brew wo hwe ye efri ye Hanover also ye chiao ekona ba wo hwe efri Israel o say I love the program bro also ye chiao pa ena mami ama o say God bless you doctor ohima also ye chiao ofusu hene o say ono so o hwe efri ye Spain mamu also ye chiao ye Robert ono so ohe free Italy munyina no ye chia mo bomodi anso se number no ye de atudwa ye pese ye fa nipa baako na ye de edwumadie ne ye dai eba wiye semenya ofrefo baako ahoma ne so obebu ni din na waka bebia okasa free na ye de no betwa to na yetimi de dwumadie no ayedai abawiye me pa cha obebu din na waka bebia okasa free oh we de bra panyine unua Zion Bakofi we de mesene se masan abaso biem okay ye na ye be ma 1 minute na fa ye wie ne yenko neda wase bibre so ne akwanya odi ama ye sister ya of friends si em se asama a woka no enchiemu kaka ho ho se ye Ghana fo ni na ye nya ho ntiase sa na meka no ene say eye Rollins be ya oka na asemu yi this is the call ye ni na akwa no we be pese politician bia be gina na nka wa try sa ye papa kere de Japan kasa ye say odi atem okasa dodo. These are the people I come free and chain. Why say young pen crinty? Sister, I met and Nima Kitwa be say, Ni papa history. Time and last I'm a mood, one cabin cabin any ho. I don't know as Aquaniano, Eddie Baby. But the problem in grounds is here and say, a man for a busy come almost a 1,000 all be. Wabra or commonly idea Chessy Ghana Bontin sono. Safo na Falconia dress to Canada Gumbo. If you are in a party A and a party B or no mouth, I won't complain about Tintiama or no lady, no. As we see the constituency, no, all in Tiasia. I also about it has nothing to do with no father and answer Obia or in the BB. MPP and after MPP. So Obi here the young quad, the media say the best supporter, regardless of where the person is coming from. So we ask Santini, Aligoni, Amunini, or your party A, party B, say the new panel, you are going to for support many panel. Martiminia. Minia medasi ye di ubesia na emrepamu no ye besa edi nkomo nyamenka ho wa ye dase pa bye.
am saying channel near the Jumadi no baby ya no ya bedi da obi bia ase ene ye hu se ya homa no so na ye hyehye sana ye Facebook wonu so no ehrupa ye befa kwan wo so ne adeda obi bia onya ne mre a obehwe ye ene me wasem kakra bi ka ansa me de Jumadi no beba wie ye no me wa afutu kakra bi am pese ye de ma ye nuam a ne titiri wo mo abroche na ebi so wo Ghana asem kakra me wo kana ne se em say yare ba COVID-19 ya ba yi em say minua a wutie me anase wo hwe me wonim be ya adwen a ye Ghana ye mochiri nyina ye ma ya aye ma ne say ye president ye measures a odigu down odigu form ye lockdown yi enti ama ayi akoye problem wo Ghana sisi ama efunu bebre aka fridge nim ama fridge no chese utimi say sisi amno ka say yetum kura ento ba ni nyina ne se ye Ghana fo ni titiro ye akamfo ye sosofu no so edi enti na America sa because abrochira ye woyi minua so obi wu a acha ye 2 weeks fridge na nya odia acha ye 2 weeks o si ye yi ni esie but Ghana nko akoye kuro bi a so obi wu a yetimi di funu no anase body no yetimi di hye ye fridge mu be se 10 years 1 year anase 6 months na me pese me busa say no dey be mfaso na ebenya free so because at the end of the day no ni na esa ye light second who ye Ghana ni na to na wunya light mu nda o si o na menya light mu nda ene ye waste light no ema nipa o mawuo because nipa wunya wuwi a mfaso obi ha ni so biem wunya wuwi a wawu enti mesre ni titiro eya brochirefo a moka bi ewom se mo a se bi mu bibia wuwu ana mo papa na mo mama bi ewu a mo aye mo adwen se yemfa ye body ni chef fridge mo abe se afe anase emfie mienu kopem se yale no be dai ebeko na wabeye eye chenkyere nche unse akanfo so de ye se de ye to party no mesre mo se mo betimi ahwe se eye body no anase funu no ebusuafo be se enum edubi ebetimi aka ahia no mokosi afiri ho na emre eko nanim anasa yale ni timi ba form a makoye moyie eye party makoye moyie because yesoso funu so dodo na ya na ade ha me ne se obi wo kura make wote ase aduane kura obedi kura oni bi anasa nipa na wawu no ne ma omote ho no o mahia moa bi kura omu school sem ekwa mo befa so ankura ye beti omu schools kura ye problem enso busua panyi anasa busua no obi o woska kakra etimi giginam se no yema efunu ni hye fridge mu na yale ne kofom a hone ka cho say yale be kofom se enti wudi wufunu hye fridge mu 10 years abaya yie seska na mudi betua mochire ka no fridge ka no mumfa seska ne hwe eye onipa na wawuo no mumfa hwe ne ma anase mumfa mo ne hu nipa bi emmoa bi e ho mumfa moa de bia ye sole ani yesu si eniska ensuta bia ye so nneoma so ye nneoma chenchiran emfaso bia ni so emfaso bia ni so enti mefa sa kwa we so mesre eye Ghana fo ni titiro ya brochirefo mo amoka bi ewo no mubusuafo na ebi awuwu monka fra ye mamo yakode but nipa no wuwia asa bibia no obetima ya fa ho ene no nche se moche na ede ne hye ho 1 year anase 10 years no ene bema nipa na wawu no wanyane enti this is the time yale we abama yesua nneoma bebre this is the time ye befa sa kwa we so obi bia wu na president measures na odi agu kwam no untimi ma yie kase bia mo fasa kon so na mo nkosie nipa na o ma wu no mo nkosie wo mo na mo nya tam na mo ma yie e better say ye be spend ska wo obi a wo hu a oda mo kire na ye tua ska fa so obi ani so because abrocha e wo before say wo beda yi fridge mu 2 weeks krampo no na bia wo body no anase kwan a wo fa so wu ye na nchechire bi mu wom anase o se ehwehwem kakra nsa na wo be chem be 2 weeks wa cha 1 week mi ankasa mete ha eye mi di dwumadi yi mi ankasa mi chef mi boss company nyino na da no owuye wani 1 week kura na ekosie no company e free anopa shift to anwumre shift obi aye na dwuma enipa kura mkoka ho ekosie no kura enu be setan we kire se enipa owu wi a wowu emfaso obi ani subiem life goes on before ya so funu so ache enipa wu a wawu ya ka no omo mote ase atiasefo asase no omu na omu hia enye obi a wawu die wawu ko enti ya nhye sade ne nso ne ye ne abusuafo mu nkasa no mu ntini o ma bi ase because what betra brochire bia sabi wunim de ekobia no nim sa ha ye sosofo no so wu a wawu ko enti adentina tambia no
yentu ye nuam mo Ghana fo na tambia ye di funu share fridge mu 1 year otimi se boga bi wo ha wa ye adwuma san o se wo papa na mama bi ewu no wa palace ka be se 10,000 euros no de akoye yi party na ebia me ka bosia so no boy yo na afa ye twe no wa ha ebi kwa na ni nua ketewa bi kura wo ha o se o de seska ne boa no onfa moa no na o de koye yi a emfaso bi ani so abrochi ye nya sa ne omo no wa ha ye ma ye ni nti this is the time I was say ye de yale we tu ye hofo e wo kwan bebre so. Okay, meda obi bia se obi bia ye dey enya amre ye dey atie me ana se ohwe me. A Voice of Pan Africa Media na mutie no yemre na ye be na ye be krakra mo anu no enche ne ye krakra mo. Meda ye bra kofi nyarko onya ne mre o se ne mre e ma ye dey ye twetwe Ghana ho nkomo nyame nhira no no nka ne ho pa santu na me fasa kwa we so na ye mada ye bra don snow ono so e se ne mre e betena studio ene ye twetwe nkomo santu na meda ye nua ye Joseph dodo na anim se friend Abiola ono so se ne mre e ba studio me ye twetwe nkomo. No abomodian se program no be share mre ne mra no no hu se ye program abomodian se obe share ne ko YouTube ye ho ukwa o subscribe wa like wa mi adoma no so mema review le chi obi bia o se ne mre hwe se de midika aka ye no danso na mema me review mi ankasa me producer kum DJ o hwe echinchim mfidie no na mohwe mfoni na etwagu ene adefefa ye no yankasa ye nua DJ Willy on the touchre ye de nchia kase e ma no Samson me amoteme kan ye frame Dr. Jaba me so na me gina kire a me ne mo ye de edin Ghana ho nkomo me ma me remfi ye bra Samuel Akwasipoku ono so ye yensi anamu a wo Ghana tem ye mra ne mra no ye ta frɛ no ne twetwe nkomo ye hu se wo hwe efri Ghana ye da wase brother ye nua ba kwa ye frɛ no kwa me nkroma ye frɛ no ye sa so dodo na so fru anim se ye frɛ no Buka ono so wo hwe e wo Hanover ye chia no Samson na Big Love Radio ono so Spain ono so wo hwe ye chia no pa yen channel na se de adwumadie ne ba wie ya no nti bomodian se wo be ko ye YouTube page ho de bia se de medika no ko like yo ho ne subscribe ye ho ne hia pa na se de mu si ha no de bia na me kase The whole city locked down. A DJ Willy, a DJ Willy. Tick tock, bitty jab me boy. Oh, Flumina, who look at fly? Tick tock, bitty jab me boy. Oh, Flumina, who look at fly? Tick tock, bitty jab me boy. Oh, Flumina, who look at fly? Ye krakra mo anu no ana na medika ka chem se mu ko Spain se wo kra obi ye ka kire se adios Samson na Spain ho na no wo mo kasa bi friend Catalan eno so ye ka no and the day na oba ye jama mo ye tia eno so wo pese wo ka kire obi se baba ye ka no shoo excuse me, I'm afraid. I just say devil of Fano, I can't just ask for other way I can coach. You can send to my cat, yes, what? Yeah, what? Would you for effects on the back? I say, as you blow, 50 practice of the cassette. Georgia, as you blow. Oh, why? Flumina, Fricomasa Braka, now got to go the house, Papa Ball. Flumina, I beg ya, Bonoso, Yastase, got to go the one go. It's a go. The whole city locked down, frequency shut down. We're listening to DJ Willy. A DJ Willy, a DJ Willy, a DJ Willy.
Fire set.